A što se tiče obeležja i tragova, mi možemo da pratimo poreklo Srba od 8. milenijuma pre Hrista pa do naših dana. Nemci su bili jedna manjina među Srbima i da postoje neki niža vrsta naroda koja je na stepenu ljudozderstva. To su Germani. Šta znači Germani na srpskom jeziku? Grmani. Germ je grmen. To su oni koji su živjeli po onim malim razbacanim selima pošumljenim grmovima. To su Germani. Ovako, kada su Turci došli u Malu Aziju, većina stanovništva Male Azije bili su Srbi. Oni su te Srbe preveli na islam i proglasili za Turke. I ostalo je mnogo njih koji pamte da danas srpsko poreklo. Prema anketi koju su Turci organizovali pre izvesnog broja godina, 9 miliona Turaka se izjasnilo da znaju da su poreklom Srbi. A ima i više. Genetski se pokazuje da ima 50%. To je Makedonija. Pitaju gledalci da li Spartanci vode poreklo od Srba? Spartanci su Srbi. Nema sumnje. Spartanci su došli, Dorci su došli iz Srbije. I Grci to predstavljaju kao povratak Heraklića. Heraklići su Srbi, samo zamena, jer je kod nas je Bog Serbon, kod Grka je Herakles, to je isto božanstvo, po kome... Danas i uvek se smatralo da je grčka kultura kopija kritske kulture. Ali Krit nije grčki nego srpski. Ali ono što mogu da dokažem, jer ja neću da govorim što ne mogu da dokažem, jeste da je srpski narod najstariji kulturni narod, civilizovani narod i tvora civilizacije. To da. To svi fakti govore. Šta su radili u Švedskoj? Šveđani su čisti Srbi. Danas genetika to dokazuje, mi imamo danas ovde i oni tamo imamo 100% iste gene. Da bude slučajnost. Čak ime su dobili sujerni od srpskog imena. Znate kako je napravljen švedski jezik? Sekli su srpske reči na slogove, pa na slog, kad ga odseče, doda neko slovo i napravi su švedsku reč. Tako je napravljen švedski jezik. Ima već 33 stoleća da je ime Ilir sinonim za ime Srbin i ime Srbin sinonim za ime Ilir. Svi Sloveni su Srbi. I jesu Srbi, poreklom. Drugo je to što su oni odvojili i stvorili svoje države, svoje jezike i sve to. To je sve kasniji period. Ali, u antičko vreme, nema nijednog drugog naroda osim Srba. Ja sam pokazao da je bilo Srba imperatora, ali nisam objavio tačno koliko. Pa su oni nagađali i stali na broju 17. A bilo ih je više? Ravno 40. Engleski jezik, ne ovaj tehnički koji je veštački, ni ovaj administrativni koji je preko francuskog došao od latinskog, nego narodni ima oko 50% srbizama. Ime Ilir je nastalo od imena Svetog Ilije. Sveti Ilija je bio jedan od vrhovnih srpskih bogova prehrišćanstva. Je Devica Marija. Imam saznanja da je iz srpskog plemena. Znači da je po majci Isus Hrist bio Srbin. Ime Marija je srpskog porekla. Da. To je neosporno. Sad, da li je to ime uzela i da li je to dato i nekoj drugoj stranoj devojci, ili ona bila iz srpske porodice, i tu je sad to pitanje o koje se možemo sporiti, razumete. Ja sam se interesovao, pošto je on izjavio da je on Kelt, da je poreklom Kelt. I onda sam ja istraživao Kelte u Španiji i došao sam do toga da je zaista su u Španiji u to vreme vladali Srbi. I da je Castro po svoj prilici u pravu
i da on ima srpsko poreklo. Znate.